Egunon eta eskerrik asko gaurko aurkezpen honetara etortzeagatik. Etorkizunari begira dagoen proiektu bat aurkezten dugu gaur, gure sustraiak ahaztu barik. Pinondo etxearen birgaitze integrala. Durangoko historiaren eta arimaren partedan eraikin enblematikoa. Pinondo berreskuratzea, kultura eta herritar erabilera barri baterako ez da soilik ondarea babesteko ekintza bat. Baizik eta eraiki gura dugun uribildu eredua definitzen daben erabaki estrategiko bat. Kultura eta pertsonak garapen eragile gisa hartuta. El anteproyecto que hemos desarrollado contempla una rehabilitación integral que respeta a su valor arquitectónico y patrimonial, adaptándolo a las necesidades de la actualidad, a las necesidades del siglo XXI. Accesibilidad, sostenibilidad, eficiencia energética y nuevos usos culturales y formativos. Se estima un presupuesto de alrededor de 2,5 millones de euros más IVA y el desarrollo se plantea en distintas fases para garantizar una ejecución realista y sostenible. Pinondo etxea, Agirre Bengoa etxea lez be ezaguna, 1855ean eraiki izan eta hainbat erabilera izan dauz bere historian zehar. Etxe bizitza lehenik, gazteriaren egoitza, Durango eraikitzen, tamalez haren egiturazko narriadurak 2020an itxi behar izan eban. Gaur urratz garrantzitsua, emoten dugu herritarrentzako erreferentzia gune gisa berreskuratzeko, kulturarako, prestakuntzarako eta partaidetzarako etxe barri gisa. Eta orain, Paulek, zehaztasunak azalduko dazkoz. Eskerrik asko, Paul. Eskerrik asko, Mireia. Proiektu hau ez da birgaitzen lan bat bakarrik, Durangoko kulturaren, hezkuntzaren eta kohesio sozialaren aldeko etorkizuneko apostu garbie dugu. Kultur politika dinamikoak izan eta errealitate barriei erantzun behar dieten garai hauetan, Pinondo funtsezko tresna dugu. Kultura sortzeko, tokiko talentua bultzatzeko, eta sormena, parte hartzea eta ikusmira kritikoa loratzen daben espazioak eskaini ahal izateko. El edificio conservará su volumen, sus fachadas, huecos originales y elementos singulares. Al mismo tiempo, se incorporarán mejoras que garanticen su seguridad y funcionalidad. Reorganizaremos los espacios interiores y en todo momento aplicando criterios de sostenibilidad y eficiencia energética. Además, el anteproyecto incluye medidas específicas de prevención y adaptación frente a inundaciones, dada su ubicación junto al río Mañaria. Pinondo ekipamendu ireki, malgu eta irisgarria bihurtuko da. Hainbat erabiletarako pentsatutako espazioakaz. Beko solairuan esaterako, erakusketa, proiekzio eta kultur jarduera anitzetako gela bat irudikatu dugu. Lehenengo solairuan kultur eta gazteria sailerako bulegoak eta bilera gela bebai. Bigarren solairuen ostera, argazkigintzan, bideoan eta diseinuan trebatzeko tailer teknologikoak eskaintzeko asmotan gabiz. Eta teilatupean, ikusentzunekoetarako, erakusketarako eta ekitaldietarako espazio ireki eta moldakorra izango dana. Kultura sailetik sinisten dugu kulturretxe barri honen balio simboliko eta funtzionalean. Pinondo, belaunaldi desberdinen arteko alkargune izatie gure dugu. Oroimena eta barrikuntza alkarregaz bizi dagian. Para el gobierno municipal es estratégico ordenar y estructurar las diferentes disciplinas culturales, garantizando que cada una de ellas cuente con un espacio adecuado para la creación y el desarrollo del talento. Este enfoque no solo optimiza los recursos disponibles, sino que también fomenta un entorno propicio para la innovación y el crecimiento de los y las artistas y creadores, permitiendo que cada área de cultura florezca de manera autónoma y profesional. Gure nortasunari eutsiko dautzon leku bat izatea gure dugu, baina etorkizunera be proiektatzen lagunduko gaituena. Durango beti izan da erreferente kultural Euskadiko kultur esparruen, eta proiektu honegaz, zeregin hori indartu gura dugu. Azpiegitura kultural moderno, iraunkor
eta arimadune errealidade bihurtuz. Badakigu horrelako proiektuek ikuspegi plangintza eta erakundeen arteko lankidetza handia eskatzen dabiela, eta horregatik udal gobernutik bagabiltza finantzak eta bilaketan beste erakunde batzuekin hitz egiten errealidade bihurtzeko. Estamos manteniendo contactos para realizar alianzas con diferentes entidades públicas y nuestra previsión es que, una vez completada esta redacción del anteproyecto, podamos avanzar en el proyecto de ejecución a lo largo de 2026 para que, en cuanto se confirme la financiación, podamos iniciar las obras siempre en la próxima legislatura. Apostamos por el futuro cultural de Durango como epicentro dinámico y con identidad propia en el mapa cultural de Euskadi. Apostamos por una villa activa, con garra y profundamente comprometida con su gente, con su tejido creativo y con su tejido cultural. Pinondo eraikin bat baino askoz gehiago da, gure historiaren parte da, eta gaurtik aurrera gure etorkizunaren parte be izatea gura dugu. Guran eban gehitzea bebai, badakizue eraikin honek badaukala babesa ere, orduan Bizkaiko Foru Aldundiko kultura sailera ja bidali dugu aurre proiektua ere, euren txostena jasotzeko, urari ere, gertuzatasunagatik txostena eskatu behar zaio eta hori ere bidali da, eta azken finean gura duguna da aurrera egin proiektuagaz, orain aurre proiektua egin dugu, urrengo pausua 2026an zehar exekuzio proiektua izango da, eta gure duguna da, finantzak eta lortzen denean prest egotea danagaz eraikuntzarekin edo birgaikuntzarekin hasi ahal izateko.